Tunga-tunga na sang tuig 1565 sa nagabot ang mga katsila sa Himamaylan kagindala ang relihiyon subong manangsahi sa pagpanggobyerno pati na ang enkomyenda. Tuig 1795 tubtob 1849 naman ang inikaduhang kapital ini sang isla sang Negros. Nahamtang ang Himamaylan sa tunga-tunga gid sang isla kag nanginbentaha ini bangod mahapos ang pagbiyahe sa nagkalain-lain nga bahin sang pungsod. Ang mayor nga palangabuyan sa lugar, pagpanguma kag pagpangisda. Subong nga aga, mag-ready ka ha. Ang mga ginapabugal nga mga produkto, destinasyon, ululupod naton nga lantawon. Hi mga kapuso, welcome back. You're still watching GMA Regional TV Early Edition. This morning, biyahe kita padulong sa Himamaylan City, Negros Occidental. Aga pa mang talaban na tayo! Yay! With us is the Senior Tourism Operations Officer sa Himamaylan LGU, Sir Romel Butch Gensaya. Sir Butch, how are you? Welcome to the program. Hi! Hello, Adrian. Good morning. And then thank you for the invitation to be part of your early edition sa Siningaga. Arina. Dalagan tayo, hindi ta napagpalawigon pa. Lagaw na dayon. What are the best spots to consider if I am visiting your beautiful city for the first time? Well, Himamaylan City has a major attractions. No, we have man-made, natural, and historic spots. Among others are the beach resorts in Barangay Saraet, Punta Talaban. We also have the Acapulco Spring at the uplands of Barangay Mahalang. And then sports enthusiasts, we also have mountain bike trails nga ma-enjoy sa aton nga mga mountain bikers in our upland areas. Ang aton sitio bulod sa babaw sang Barangay Carabalan, Firefly Capital sang Himamaylan, and which is part of the identification of our local conservation area. And now, this time around, food! Let's talk about sa mga pagkaon delicacies. Ano man niya, o kung ano man niya ang ginapabugal sa Himamaylan. It's gonna be a long list, mga kapuso. We are rich in agricultural and aqua products. Our seafoods ang mugina ang mapabugal namon sa Barangay Agisan, ang nanging center of fish trading before and then until now. And also, we have the lamayo sang Agisan, ang uganida, and then the pinakas, which we consider also as our cultural heritage and food. Added to that is our nylon shell nga gina-regulate namon subong nga gina-export naton sa Taiwan, and of course talaba. For the processed foods naman, we have this magic bagoong sa Barangay Suay nga kundi nagdaog ni siya as most innovative food product way back in 2013. It's a powdered form nga bagoong na ginamos. And now, how about sa ating mga overseas Filipino workers, kag mga turista, foreign and local tourists alike? Ano pwede nila mabit-bit sa ilang mga lugar nga makabigyan natin? This is Tatak Himamaylan, Tatak Global. Okay, regarding naman sa mga non-food, no? Ang aton nga hand-woven product nga ginhimo from our upland areas, pareho sang mga ikog mats, bamboo baskets, ang mga bags na ginhimo naman halin sa pandan. Miyara man kita mga nito, no? Nga mga products pareho sa mga jars, mga plates, and jewelry boxes, kagiban pa. Destination check, food to eat check, people to meet and greet check. Ariya, activities nga pwede natin maobra. Something that would, excite our senses. Ang pwede ninyo himuon kung magkanto kamo day first and foremost, dinadayo ang atong mga beaches because of our water sports activities. Mayara kita sa kayaking, mayara kita nga beach volleyball, we have banana boat na subong. May mga themed resorts na kita subong. We also have activities in the uphill. Pwede man maka-trekking and pwede man nga camping dito. Go ahead, please invite our kapuso all over Western Visayas and our kapuso abroad to enjoy and visit and love and experience Himamaylan. Of course, Adrian and the rest of the groups of the GMA, we would like, and everybody watching early edition right now, we would like to invite you to please come join us in our upcoming activities sa December. No, we have our lights on ceremony and then we have this Pascua sa Ciudad. And
Please do visit Himamaylan, enjoy our hospitality, enjoy our beaches, enjoy our upland, and of course, enjoy the food, especially ang seafood, kid. Hi, dagali! Sa akon mga kapugso, sa mga himata ko dira sa Talaban, mang Talaban naman kita. Sir Butch Gensaya, thank you for being with us this morning. It's a long way coming, but you're here now. Salamat kid ha sa paghando sa amon to be our guest this morning. God bless you. See you soon. Salamat man, salamat. Maayong aga. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.